welcome back again to my channel. Ma'am, aigi ngasi video je matang saidagi dum haujarage. Ngasi kaigi video no haibada how do I spend a day in college habdugi matang do yene ado college ta kamaina matam len ge habje numit tugi makhadi pole ado ngasi gi oina video je matte kamaina ju namjabane dum hauji video je makata ayo ji sida class lo lai re aduga hoji atop class khara budi wali ko ayukki pung baro mangi di class ka shel lai re 2:30 dagina 3:30 dagina 4:30 bo ke class ani wali music sa kon mata adugi hoji eje ko class room mangi pung pi do adugi jaga phamma class ani do ngai re ga lai re ka shamna matam jo wat pa budi natre mem akoi bi video namje ke dum yeng bi mem ngosi je video namai je ngasi free bureau se mem lai ko han gai di ke video je number sangde adu ngasi je free lai je video je kan namo ge namo pale si jina koi second floor gi pham moi de ne ba ko hadi sida pham bi re na kan da ma duga hawala gi yang hala ke ba so na kalom to si gi so na kan da lai ri jina si ju side ma ko second floor gi pham moi de ne ba adu ga si makha gi jina first floor gi pham moi de ne aduga som mapalom da ju dum hujikti winter sangam ne mapan da ju am phamnai bu ko hadi dum phamba nungai ne mem bu ai je hujika ju we su gen ba ju to hadi maram su ge le ju hadi sa da bu wadi su na da we su gen ba ju to we du ai ji da ado ai ju hujik se last ki momang de bu class da du gi yaw ba chat ne hujik ai ja si class se yaw ro matung da ama class ama di wat li bu ko aduna si akoi class to bu jai di core subject na taba akoi gi main subject to na taba class atopa di adum atopa classroom da chatlaga dum yawe pham class e adu gi ne akoi ni hoji atopa class chatlaga yawri je ai ju hoji wa malak pe mit ka jing aksang ngang ga ni lai je sida ima da bam nakan lai ra Sijina koi class hoji to do du yam mang de lebe balcony sije koi jina hangai de thok te ba kam rai de gate so ji lo lam ba ge dong si ja hangam ba ji da thok ga yenge dum ma sha je nusit ke chit laga dum mathak ni ko na ga di koi je si floor da ju ta da ne ba ju yeng de ba ji da thok ga adu hoji ai je koi je last class ki koi classroom dong hale adu ga lai ra last class oi de ne si jina adum akoi myam je si class e yaw ne aduga halani aina college la ko gilam bi de jilib ji yo le ram de sani ne dum lai ra ga kana mo gi ho ba je dum kha na aje college la nga tam pothar mutum da ising lo thok ko na ba je jar gi sing thai ba du gi sing lo thok ko da nga jin ha ga di fresh so phang di ko sha je to nga si je fresh gi nga yo lam ba ji da khara lai re du ga thong nga sa re du mem thong gi di ai nam de ko ai namau dra du ga sa ba gi ju namau dra ai si lai ba ji ka ne ba namau ri je भैया धनिया है क्या
ꯃꯌꯥꯝ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯁꯤꯡꯁꯦ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯒꯦ ꯃꯊꯪ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯄꯨꯔ ꯂꯥꯛꯆꯒꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯁꯤꯟꯈ꯭ꯔꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ